Kaying bishar jongka Guwahati High Court kala ajamin no yu Chancellor ke Sekolah ba USTM Mahabubul Haq haga bedai ba ka mukot duma. Kabu udang apat ya ka wei pagajamin na kemtas ta ka wei pat ka mukot duma ya ka belu ujor haga tarat patharkan di haga jela Asam. Laban kedua bagi pulit ke Asam kala kami Mahabubul Haq lambat kiwei kini hikai halor ka jingsha keno bagi dan benta benda thok ka eksamen jongka CBSE Class 12 haka wei ke sekolah patharkan di ya kebela penyat da ke Education Research and Development Foundation kebela seng da ke kenhuan Mahabubul. Katkum gejing tip balayo ulum le thok bahadian gejing syakem hagi pulit ke Asam maka arpui terik urempang. Na kaliang Mahabubul ulapan jamin daki yang syari kala kentat ban ai bat pha ki pulit ban toket na benta khat sau sngi bat dai tat hadu kalai terik uleber ba ka ying bishar jongka Guwahati High Court kala ai jamin chwa haga we gejing ujor kat ba ya ka wei pat an se bishar bnia kat kum gejing ujor hapo ka thanat patharkan di.